पाक्चर यंपम उइबमर उइब पाउ खरा अपडेट तौजरी तारा अमसुंग तारागा मथोइ सुबा आयुर्वेदिक फल लाउथोखरे थबक खलबसिंगना हराउखरे थबक खंदबसिंगना निंगबा काइखरे मतम कोइना थबक हाइदोक पिदबदगी सरांगदुना लाखिबा तारा सुबा अमसुंग तारागा मथोइ सुबा इंडियन रिजर्व बटालियन आयुर्वेदिक थबक फल ngaranggi tarikda ngasi ayuk angan bapung ahum da haidokre kumjal lising ani taraga nifangi october kunga tarukda recruitment board semdona thokiba thobaki order adogi madongina ngasi ayuk riflesman lising abaga chahumi yangkai khanki bagal hoinana manipur police department da rifleman gi ahen ba samri marfu gi fal ngarang haidoki bada thabak khalabasingna harawa phangdok nakre aduga thabak khandabasingna ningba kai nakre merit ki matungina amadi police verification amadi medical examination da yumpham orga thabak khalaklabasing asi october kundagi kunitoi phawbagi manungda ahanba IRB gi office matamda verification form lawrana ba khangalakpaga loinana verification form amadi mathau taba che sangsing october kunifan phawbagi manungda submit tawrakadabani haina director general of police P dongena khudek pituna thadorakpa cherol amana haire ngarang tara suba amasung taraga mathoi suba IRB gi fal laukthokani aiba pau khangnarakpadagi miyamna recruitment asida yaukhiba miyoi kana police headquarter mamangda ahing direct tuna leinaki tungdanga si anganba nongalamdai pung ahum taba atwaida fal lauthoke police na jamlaba miyam pungak senbagi thabaksu sathage makatarakwa atopa paukda lalawlup kayana kaukhiba jana strike na manifu mihangi ponsida chauna agaiba pikre लोना थिंख्रबा मणिपुर लेरिबा लालावलुप कयाना कौखिबा जने स्ट्राइक न लमदमसे कि म्यामगी पंजीदा चाउना काइबा पिखरे लोना थिंख्रबा लालावलुप करकोमना ngarang ahing no yaidagi ngasi namidang waram pung manga phawba pung taraga tarit yu eba national black day ana jane strike se kauri लोना थिंख्रबा लालावलुप KCF amadi kya YKL anigi apan balup amoiriba Alliance for Socialist Unit kanglaipak asungnasu ngasi ayu pung taruk dagi namidang waram pung daruk phaba pung taraga nithoi gi oina national black day haiduna jana strike asi kauri United People's Revolutionary Front of Manipur UPRFM na ngarang no October taraga mari gi ahing no yai dagi ngasi October tara mangagi nibidang waram pung taruk phaba kanglipa ki amamba namit haiduna pung taraga nipan gi total shutdown kauri masagi mathagda Social Revolutionary Party sorry fanasu ngasi kinobit asida Manipur pumbada jana strike lau thokli ngasi satari baje strike asi maring tamba lebak amboina leramba Manipur asi British Empire gi makada sahi yangai ga taruk loilam oiroba matungda inkomjali singa bagsa pandifu ga tariki agas taraga mari gi engdong yai chabukta maning tamba lebak amboi gi ada bukulai tuna India na October tara manga English singa bagsa pandifu ga tarita amok hanadam fuda India da tilan gi namida tu bo haibadi October tara manga asi berlona thengkraba alawlup sin national black day aina natraga kanglai paki amamba namini haiduna je strike natraga total shutdown chathaduna lakhi ngasi gi jare strike na Imphal amadi state asigi mafam kya da ohongba amadi akan basafu kya pikre kanglaipa ki amamba namit jare strike asina mailoi sangsing khoiramban ima kaithel pauna amadi thangal bazar jauna tongan ba mafam sinda dukan sing thunglo naki amadi lambi achadawo ki sang nem ke loina da lenga ki loisang sing da mitin bagi sang hana dagi hantagi amadi passenger puba gari sing siana kite tangai vadaba anayak amadi dharma gi tawto otho kamri reinaba natna gari lambida satpagi sang yamna nem ke abarom da korkom yauna lona thingkraba da lawlup sina kawkiba Manipur pumbagi ja strike na maram oiduna jiripam district ta jo mauzagi punji da chaun akai ba pikre district asi gi marwai ba kaithel singa bati tongan ba kaithel singpham na khidre dukan sing thonglo na ki lanai gi satabi hadaba natana district amaga gi fauna ba gari sing amada chen khide marwai na jiripam da gi silsar da gi tamenglong amati Imphal da changkadaba gari sing sena khidre pamdaba dawdok sing thoktana ba jiripam police na akan ba section tharang ki tabak sing sulawat ke asiba amalairamle ngase yupung tara minute tararom tarakwada adwaida masakang daba nupa amagi asiba haksang KR line New Zekon Imphal East ki lamhang amagi manakta siraga tado lerambadage police na lawalaga masak maming khangdok na dapamati postmortem examination ki dabak jenem smoke to thamgre and officer in charge porombat police station Imphal East na chero lamada khangalagle masakang driba asiba haksang asi phit manga enchi mari wangi kulai kusuni masafai samdeli sahi kuntra manga dagi ni fomanga fobagi manung telaiba miyoi male Kongrau higok masugi amaseli amade amuba masugi for t-shirt amalili haire nakalamrom da nupi sing na loruk lipa thaudang bo sing thakre legang na population control ki thaurang lokhali sem minister Manipur government ki wari pa state asida masa mari dagi hina pok paseng government scheme sing dagi kaktat kani ai ki bado state asigi population control ki khongthang amari haina sem minister nongthom ba bere na phongdokre
इम्फाल के पैलेस कंपाउंड लेबा इबोय अमसुमक लीला संगलेन दंगासी तारागा तरुक सुबा रेजिडेंट चार्ज मेला 2022 आउटोपगी थौरमदा सारुक याफा लाखिबा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन पाउमिसिन फोंदोखि बने मणिपुर स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन MSRLM डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर सिंधुरंगासी चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाउदोखिबा तारागा तरुक सुबा रेजिडेंट चार्ज मेला 2022 अदु था असि कोलमदोय फाव पांगतोकनी Tarong nakal da permission hangba uhang amagi pakom da minister hai state asigi economy amasang resource ki phibam yangka ga manipur gi oiba family planning ki tawrang khara lokot da yade khanbada gi state cabinet angang mari da gi helabade lenga gi scheme sing ki beneficiaries sing ki list gi lakhok pa hai na wari blau ki bane cabinet ki wari basi state asigi population control ki jamna mari lenda ba tawrang ni aina paladuna minister na hai masida population commission na singba achauba thawgai phoga da commission lengani amade kanglon chona mathau tawhan gani aiba wafam thamke pan bajabadi ngarang pham ki state cabinet ki mifam da kumda khanna tunamat amadu oina yana ki basing ki manungda manipur da nupa amana masa mari dagi hena pok tana bathabak lokhat pa amade karigamba mari dagi hena pok labadi government ki scheme senge khodong chaba sing phanganda ba yaw ki baga loina manipur population commission lingba hana su hore blau ki bane regional SARS mela hawdok ki thoram adu da athoiba mitong ki warol piraduna chief minister and berena lamdam asina pi leram dabadi leram loi aibo wafam thamladuna bhangna hai manipur asi mahirol dagi hauna aruba thodok wathok kya thorakpada nupi singna kandhuna lakiva nupi singi tonganba fida ama chauna kandul herbe state amane pradhan mantri bandhan yojana scheme gi makhad state asigi tribal entrepreneur lesing ni fogama thoi henbada kodong chaba phangan kre aibo wafam chief minister na thamladuna miyam gi punchi mahing phagat hananaba midiyang sana ubang amba prime minister narendra modi na lawhalakliba thorang kya basing thage Chief Minister na makada raduna hausik lairiba lengha kasigi pantamdi mipum khudimak nuai yaifaba punsi mahing amade hinganba aduni haige mipum khudimak nuai yaifana leiba haibasda santi gi phibam mathau thai haibagi ingit biraduna manipur da law and order gi phibam singthaninga oina fagalle amade state lengha na manipur da santi purakna nabagam badhakta thabuk lawkhali ana supongdokhe manipur da self help group singna maifak na thabuk lawkhalle ana Chief Minister na nuai ba phongdokhe Chief Minister hai manipur da leriba tongan ba self help group sing na makhoi na puthok liba pothok sing FSSI gi approval phangbaga loina na pothok sing Amazon guma platform amagi khuthang da yon ba horakpa si yamna nungai ai na puthok liba pothok kudimak hena magul lehna ba khona bagi matak da masigi packaging yamna hygienic oina masak fasna puthok tuna mapan da thadok na ba khona si manipur lekang na sulam da masigi self help group sing na puthok liba Polum sing asigi marketing platform lingna ba honari lenga gi maike dagi angam pathak ta mateng pigani aba wafam thamke matan sai da pangtho ka durba G20 summit saruk yana ba G20 gi member oiwa laibak sing ge official kya amala ka duriba asida lamda masigi self help group sing na puthok liva pathok sing asi makoi da honana ba MSRLM amasung TRIFED gi makhada thabak lokot kani anasu Chief Minister Birena phangdokhe Namit tarani sokna pangtho kadaba mela asta khelong ge polom sing yauna state asida phothokwa tongan ba makhal gi polom sing utpa stall cham hen bana saru yare ngasi gi thorma to preside tokiba rural development and panchayati raj minister yumnam kemsana lamdam asigi miyamna tongan ba bank sing dagi lol loduna madubo maung chungna sin aduna sen tan bagi madi punchi mahing de hena fagat anar bathabak tauri ana phangdoke Manipur state rural livelihood mission gi fund matam chana Thadok bagisu finance ki thabak su puba Chief Minister N Biren bo rural development and panchayati raj minister Y Kem sana thagat pa phongdokhe ILP pass by the nan manipuri yangai ga mafan phagat kre manipur da sanglakpa nan manipuri sing ILP pass by the haiba khangdok na manipur police na satharakpa drive ki manung channa ngarang ILP pass by ram da nan manipuri yangai ga mafan phagale haire Fagalaban nan manipuri sing adudi boromwat police ki kambuna hata area dagi nan manipuri kontraga daret singjamai police ki kambuna nan manipuri taragani fan amade wangkoi police ki kambuna nan manipuri mari fagat ki bane pawasna hai fagalaban nan manipuri yang hai gama panatu ngarang mari laina ba judicial magistrate sing ki mawangda pothok laba matungda Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 ki section 3 ki makada fine thian kre aire Manipur da psychiatrist Dr. Sahum Rom mathau tabada Dr. Samaswan Bangamdri Health Director Information Technology na mafan naitana zakholakwaga iroina na mental health ki issue su nongma gi hengkalagle state asida punna psychiatrist Dr. Sahum Rom mathau tabagi manungda Dr. Samafana Swan Bangamdri loina na lamdam asida psychologist Sampan Rom mathau tarabasu haujuk pawada madugi tangai
फन लेबक ngamdri हेल्थ सर्विसेस की डायरेक्टर खौरम सासी कुमार फोंदोखरे वाफम से हंदक अक्टोबर 10 द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम अमसुंग डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेस न पुन्ना सिंधुना इम्फाल की ओल्ड नंपुलेन द लेबर होटल एम्बुलेंस पांगतोकी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2022 की थौरम अमदा डॉक्टर सासी कुमार फोंदोकी बने Make mental health and well-being for all global priority aba team gi makha da pangthoki ba tharomadu ga mari lina Dr. Sasi Kumar hai matam na purak hongba kaya asna miyobe gi ponsi mahing da su chauna honglakle thengla basu thengna ARB gi result ai dok pira gi namakta thagat pa phongdorakle thengla basu thengna BJP gi government asina tara amasung tara ga mathoi suba ARB gi phal matam san hai dok pirak pa gi dama Minister N. Biren amadi sarkar asiba thagat pa phongdorkli ngasi nungtil press club da phangthokpa pawgi mifam amada ARB ki result asida khalaklava candidate Sofazit angom na pamisin da phangthoki bada Minister N. Biren na BJP kakta oiba gi government amalaglaga ARB asi haidopan maha ki ahan ba khongthang oigani ari yamna promise tauna hai ki bado thabadon thorak pagi tamakta CMbo ahong pa thakti kai khumna bo chari thabaga se haidorak lapani na wakhalot mana wa mioi manga tara ponsilaga government na yausin bak ngamdawa Sotaraba imong disabled oirabasing norma ki sara sura nom lagi hingna bahot nazari basing asigi yum dasala kamateng panglagani loina na matam kuina nam siluraba result asibo hatok na phokona bada media sing asawa thawdang lobi ki basi ki damak daso thagar bapong dok pagal loina na media asi democracy ki mari soba mamai ni haina riba asla kana gumba organization america government oirabasu adu tawdaba yade haiba aki akhang tawriba si makata na tawbidana media na maning tamna thabak don bio an supong to ragle Nakalarom da miyoy amagi asi baksang tadon layramle ngasi yung lilong police ki manung chen layva lilong awribi mayalay kay nganglaw lokol da nupa amagi asi baksang tadon layramle asi baksang adu ngasi ayupong tarit makarom tabada mafam adu ki miyoy sina thengna rakibani sidon na layramba miyoy adu ki masada asokapan daglay vata na tana manha anisut lenthalamle miyoy karana halaga mafam adu lalang tok lamba oigani ana thajanari Police dagi phong pau gi matungi na lai khidaba miyo edo lilong turhil anbi khongnang makhung dagi MD Mujibur Rahman sahi daraga mapan apopo MD sahabodan kawi haire asi bhaksang ta tu lirampa mafam adu da police amadi forensic expert ki team amada sangsin dona yengsilava matung postmortem gi damak Zenems ki mok da thamgre haire thawdo ga sigi matang tha police na case ama laukot kre haire Dr. Aniga nurse Mariga na Ziribam hospital chalairambo ubada desam gi thawmi sing luton sar kre Emre Asapuddin na miyam da pikiba thazabasing kadai da satkarbage Bilax Mitai Pamung yangkai leiba Ziribam hospital ngarang Desam District Council Ziribam ki thawmising ka loina da akhanaba pawmi timga amaga chatuna yangsilubada hospital asi Dr. Anika Nurse Mariga na chalairambo ubada desam ki thawmising lawai luton sarkre yangsin khongsa da to marik nena da Desam District Council ki President L Bilax Mitai na pawmising da hai Hospital asiki matang tu Manipur gi sem gi nakong ihon krabasu phagi than bagi mong talak pasi laibak thibani mapi mapa sina matik cha da badagi hospital asiki phiba masi oiribani amadi hospital asita doctor lai trabasu OVD hangli basi laibak thibani haike manai hospital asi OVD hanglabasu doctor amat lai tabadagi hospital asita lai yang lakpa miyoi casualty gi doctor da yangan ba thengna ki hospital asita doctor ani amadi nurse mari khata lairamba asisu laibak thibani Hospital asi mapi mapa laitaba hospital amagum na laire masi lairiba mapi mapa sina batik cha da badagini ana lawe lengang nasu doctor ama transfer to gudam hot thambiram naba lenga ki pungning singsin ki thajigi director city pham ki MLA MD Asapuddin na hospital asi aujetikum ni yengsin lagane atoba minister sin yengsin baga ang yengsin baga khenai ana thamda dun miyam da thajaba kya pi khrabaso ngasi bobo infrastructure da semblak liva asina tana doctor laitaba da ki awaba Mayong dariba amadi hospital asida hidak lang taklay dawasing asida yangsin riba asi karigino ay na hangki. Hospital asigi matang da pausi da kyarak hapto na Manipur gi siyam ginakong ki holabasu phagi tahan pagi mong da nga si pauba lakba si laibag thibane. Maramado na tawdo kasigi matang da Manipur gi siyam na sabsaba excel labat hamningi haike. Sana bagi pau amada India gi T20 World Cup scout da Jamprit Bumrah gi Mohammad Sami na singre. India के T20 World Cup 2022 scout da Mohammad Shamina Jamprit Bumrah की मौत चिलगनी and Board of Control for Cricket in India CI na irai namita lauthokre Simmer Mohammad Siraz amasung Sardul Thakur na stand by da yaukre makhoi ni mak athok matam da Australia ge mak khongsa lagani kwanggiana ba lebeda ki Fraser Jamprit Bumrah India की T20 scout ki mangchon lauthokrabani
माग एशिया कप द सुसर याखिदबनी औखिबा सेप्टेम्बर 15 दा सानाखिबा बुमरागी अरोइबा T20 इंटरनेशनल मैच ओइगिबा ऑस्ट्रेलिया के सानाखिबा अहमसुबा अमसों अरोइबा मैच न मांग ओवर मरी द रंजांखै पीखि मसी T20 इंटरनेशनल की फिगर द ख्वाइदगी फजदबा ओइरिबने इंडियन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा खु सर्जरी तौरुबा मफुंग फाना फगटपा ngamdabadagi टूर्नामेंट असगी स्काउट लाउथोकपदि याउखिदे वर्ल्ड कप असिदे इंडिया सुपर 12 स्टेज दा क्वालिफाई ओइकिबा मरमना अक्टोबर 15 फॉरवर्ड टीम की स्काउट होंजिन तौबगी खुदोंसाबा फंखिबने बुमरा की मोट चिंतन याउगदरप मोहम्मद शमी इंडिया की T20 इंटरनेशनल मैच 13 सानाबदा विकेट 19 लौबा ngamkre कुमजा लिसिंग 2019 दा UAE दा पांगथोकिबा वर्ल्ड कप की मतुंगदा मसाना असिगी ख्वाइदगी तेनबा फॉर्मेट असिदा अहन बोइना हलकपा ngamkhe इंडिया की मकोक थोंबा फेसर जमप्रीत बुमरा स्ट्रेस फ्रैक्चर तौबदगी T20 वर्ल्ड कप की स्काउट तगी लौथोखरबा मतों मोहम्मद शमी बु इंडिया की मेंबर 15 साबा स्काउट यावबा फंगे इंडिया की टीम असी औजी ब्रिस्बेन दा लेरी मखोइना T20 वर्ल्ड कप असिगी वार्म अप मैचिंग ओइना ऑस्ट्रेलिया की अक्टोबर 13 दा अदुगा न्यूजीलैंड का अक्टोबर 13 दा सानागनी रोहित शर्मा ने लुसिंगबा इंडिया की टीम असी फॉर द लेबर WACA क्रिकेट ग्राउंड दा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 11 का प्रैक्टिस मैच अनि सानाबदा अमा माइपाकलगा अमना माइथीबा नंगे मेंबर 15 साबा ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 की इंडियन स्काउट दुदे रोहित शर्मा कैप्टन के राहुल भास कैप्टन विराट कोहली सूर्य कुमार यादव दीपक हुडा ऋषभ पंत विकेट कीपर दिनेश कार्तिक विकेट कीपर हार्दिक पांड्या आर अश्विन युजवेंद्र चहल अजहर पटेल भुवनेश्वर कुमार हर्षल पटेल अर्शदीप सिंह अमसुंग मोहम्मद शमीनी अदुगा स्टैंड बायदना मोहम्मद सिराज अमसुंग शार्दुल ठाकुर ने मखा तरक्वा अतोपा एडिटोरियल की कलम अमदा अंगांग मरीदगी हेंदबा हौकिबा अक्टोबर 13 दा फंगिबा मणिपुर गवर्नमेंट की कैबिनेट मिनिस्टर सिंगी मिफम दा लौकिबा वरिब सिंगी मनुंगदा पौनिंग जिंगसिनंगा ओइकिबा वरिब अमा हाइबा ताराबदी मणिपुर दा अंगांग मरीदगी हेन पोकपा यारारोइ हाइबा वापा मसिने मणिपुर गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस ओइना पास तौकिबा अंगांग मरीदगी हेन पोकपा यारोइ हाइबा वरिब असिगी वापा मसि लापा मतमदा मतममा इंडिया दिल्ली दा पालंबा मोहम्मद बिन तुगलक निंगसिंगलाकनु हाइबा यादे मरमदे हारिबा निंगथौसी मतममा इंडिया दा पानकिबा थोइदोकना सकनाइरबा तुगलक डायनेस्टी की मरुइबा निंगथौ अमरी मागी मतमदा इंडिया दा असौबा अहुनबा कया अमा पुरकलम्मे मसिगिदमक माकी ममिंग असि थोइदोकना सिंथानरबसु माकी अरेपा लेदबा ngai की ओइबा वरेब लौगनबा ममांग तक्ता लौकिबा वरिब अदु अमुक इकुइ कुइतना होंदोक होंजिन तौबा तासेंगना हारबदा लेबाक निंगथौ अम ओइबगी असिदो फिरेप लेतबा मतौना मरम ओइरबा ओइरतुना माकपो सैताबदा निंगथिजना सैतानादे असुमना हौजिक मणिपुर गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस ओइन पास तौद्रिबा असुमना हौजिक मणिपुर गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस ओइन पास तौख्रिबा गवर्नमेंट की वरिबासी कयामना माइफांगना संगसिनबा ngamgadoriबगे आइबसिदा असौबा वंग कया अमा माइके कयादगी लांगनारगले अदुगा हौजिक स्टेट असिदा पालेबा मणिपुर गवर्नमेंट की ओइरिबा मौमतौ असिना गवर्नमेंट की ऑर्डिनेंस असे सोमनागंगी ममिंग खक्तगी ओइबा ऑर्डिनेंस ओइगद्रा आइबसने अदुगा अमरोमदा इंडिया की मिसिंग काहेना यामबा असिना मरम ओइरदुना इंडिया गवर्नमेंट हम दो हमारा दो हाइबदी अखोय अनि अखोयगी अनि हाइब स्लोगन अमग लोइना फैमिली प्लानिंग तौनबदा लेबाक सिनबा थोंना खोंजंग संगसिनबगी वाफमसु लेरिबने अतुमनमक हजु फाबगी वनदी माइपाकपंगमददन लेरिबने असिगुम्बा मरगसिदा मणिपुर गवर्नमेंट स्टेट असिगे ओइना इमुंग अमता अंगांग मरिदगी हेनबा यारोय हना ऑर्डिनेंस अमा अमुक थोरकपा हाइबसना करी गरम तौबा तारिबगी हाइबगी वाफम असि अमुक लागलकपने अतुगा मुक गवर्नमेंट हारिबा ऑर्डिनेंस असि पास तौखरबा मतुंगदा सोशल मीडिया की साइसिंग मफुंगना फेसबुक दा स्टेट असिगी मियोइ चा क्या मना कमेंट पिनबसु अखोय खुदिंगना उरिबने होय गवर्नमेंट असिगुम्बा ऑर्डिनेंस अमा पास तौरकपा असि फै हाइना खनबा मियोइ क्या अमसु लेरमगने अदुगा हौजिक मणिपुरी मितै की ओइबा मिसिंग असि येंगलुरगदी अथेंबा असि थमदबने हेना फै हाइना कमेंट पिनबा मियोइ क्या अमसु अखोयना उरे मतंग असिदा अखोयना येंगबा याबो वफम अमना मणिपुरदा हौजिक खुंदारिबा पुरुबसिंगी मनुंगदा ख्वाइदगी चौबा मियोइ कांगलुप ओइरिबा मितै की ओइनादी अंगांग मसिंग यामना पोकबगी मसिंग असि यामना हंथाग्रबने अयंबन अनि नत्रगना अहुमदगी हेनरक्त्रबनी करिगिदमक मितैना अंगांग मसिंग यामना पोकनरक्त्रिबनो हाबगी मरमदे मफुंगना सोशियो इकोनॉमिक फिबम फसिलक्तबग मरि यामना लैनै हाइबा याय अतोगा हौजिक मतमदा अंगांग अममी ओइनरबा सेंबा मतमदा संगरक्लिबा फिबम असिना मरम ओइरदुन अंगांग मसिंग यामनरक्तबगी मरम सिसु अम ओइरक्लिबने हौजिकदी अंगांग अमा पोक्ट्रिङै ममांग पोक्लमदाइगी संगलकपा सेल असिना अंगांग अदुना चारोक्लबा मपुंग मरि फारक्लबा माइ मसिंग तंबदा अमरि करिगुम्बा मतंगदा गवर्नमेंट की थबक तहनना बहोनबदा नत्रगना लुवंग खोंगदोंबदा संगलिबा सेल असि असुकी मते यामख्रे मथकी वफमसिंग असिना तोंगहाना थमख्रगा हौजिक स्टेट गवर्नमेंट पास तौरिबा असिदि सुपनतंगी ऑर्डिनेंस ने
ऑर्डिनेंस असिग लोइनन करिगुंबा गवर्नमेंट की माइकेदगी फोंथोरक्लेबो वाफम अमना करिगुंबा अंगांग मरीदगी हेलबदी गवर्नमेंट पीबा खुदोंग चाबसिंग अमदा पांगलोय पिरोय आइबसने वाफम मसद जानिंगदब मियोय के अमसुंग सोयसोयदना थोरकनी आइना खल्ले मतमदुगा करिगुंबा कोर्ट के खुथांगदा गवर्नमेंट वंग हंगलकपसु याय मतमदुदा गवर्नमेंट करि करंबा पाखुम पिरकवा हाइबदुदि मतमदुदा सोंसोयसोयदना खंगनी अदु हाउसिंग स्टेट असिदा पालेबा बीजेपी न लुसिंगबा गवर्नमेंट असिना संगसलक्लिबा खोंथांग असिगे अफबा माइकैसु लैतबदि नते अरोइबदा कंटेंट सिंग असिगे मरकुइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असिदगी यंगबेरिबा पुनमक पथागजरि चैनल असिना तोमदा कानारबदि सब्सक्राइब तौबिद्रिबसना सब्सक्राइब तौबिरमलोइनना लाइक एंड शेयर तौबसु काबिगनु नमकपो अमखाना थागजरि